إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدمدي هفتاق مفهوم أو مباهدة كافواني كتاب التوحيد إكايسون بابا بهيغتون أي باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك ما النبي صلى الله عليه وسلم توحيد بفار حماية قريباها كيا عدي ميستكون شركة هنگادان امها مغوت كيفانو ایک وسیلت كيفان بندو قربا فواك ببابو كم فرتو گنوا فوا آين دي آينگي بقراس مي توبة سورة کے صدق اشاوي سد نواوي سناي اي آيات آي افوق مؤلف گنوا فوا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه کے رواية ادي اون باني کیا فوق دين اون فم واحد کی مؤلف رحمه الله بيان قرأ حديث صحيح وأن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم مي حديث أبي ودمفن واحدك أي علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه كبان رواية فابي أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة ما النبي صلى الله عليه وسلم كتري كولوغ وكودا دورك متحوليفا وتاكو ميهكو එතන බෙද වඩා ගන්න වාතම් ෆෙනි වඩාගේ ඒ හුසයින් අල්ලාහ් තාලා අන්හු ෆෙනි වඩාගෙන් විදාලොයි එතන එතරේ වඩාගෙන් දුආ කරවවාත් ෆනහාහු එක නහී කරපි وقال الا احدثكم حديثا سمعته من ابي عن جدي විදාලොයි තිමන්න කියා දෙන මේ හදීසෙන් ඒ තිමම්ගේ බප්පගේ ෆරාතු අදි තිමම්ගේ කාෆගේ ෆරාතු ما النبي صلى الله عليه وسلم فرابن رواية فوا حديث فلك متى أوم دنا متى علي بس معنى علي بن حسين ابن علي ابن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم کے کافہ درکلونگے علي کیا بےفلک واک متى کا بیان قربان ودالوے لا تتخذوا قبري عيدا تمن كليفان قبر عيدكم غن وداش ولا بيوتكم قبورا ادي تبام جتن اي قبرتك قبرستان كم غن وداش وصلوا علي ادي تمن كليفان تبام صلوات كواش فان تسليمكم يبلغني اين كنتم تبامهم تمن كليفان قرا السلام صلوات تمن كليفان هم فوره تبامهم كم تاكو تبكم غوينمس මේ හදීසා බෙහෙගොතු එමෙ ෆහුම් අගොන් මෙන් වාහක දක්කම ගොස් අගොන් මෙන්ගේ වගු තමයගෙන් නිම්මාලෆා මිතාංග අලි ඉබ්න් හුසයින් ගේ මානේක වංකුරින් දෙන්නේ ෆදාන් ඒ ඉබ්න් අලි ඉබ්න් අබි තාලිබ් අලි ගේ ෆානුගේ දරිකලුම් හුසයින් ගේ ෆානුගේ දරිකලුම් අලි ගේ ෆාන බෙෆ්ලෝ නං කාෆ දරිකලු නිස්බේ කො නං කියා ෆෙවනි ඒ නස් නං හිෆෙට්ටු මට්ටක النبي صلى الله عليه وسلم كيف ان ذكرنا ابراهيم كي انندبا විදාලොයි තිමන්ගේ කාෆ ඉබ්‍රාහීම් ගේ නමුන්නේ තිමන්ගේ දරිෆුල නන්දෙෆ් ඒ ඉබ්‍රාහීම් আলাইহিস সালাম ගෝ ඒ කේෆාන්ගේ කාෆා ෆුලේ ගොතුග බයන් කර ඉබ්‍රාහීම් আলাইহিস সালাম එම්බේ කේෆාන් දරිකොන්න බස් නන්දෙවි ඉබ්‍රාහීම් ගේ නම් ඒගොතු මිතාවස් එවැනි හුසේන් ගේ ෆාන එක ඒ ෆානුගේ
darikalun ali ki anandebaf ei Husain fan bappa fulaki Ali ibn Abi Talib eke fan amma fulaki Fatima radhiyallahu ta'ala anha ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge darikamal ma matwari tabiin ge terege himini wada gannawa befule eke fanaki mashhur ifawni Zainul Abidin ge nam agumen terege amko befune ge wada ganna Zainul Abidin ei eke fanaga mashhur nam fulaki Imam Az-Zuhri rahimahullah vidala fawe ma ra'aytu qurashiyan afdala minhu timan dekewade nugannome Quraysh wanghaage tere miha ko eke fanar wakin mam matiwari miha e zamanu e Quraysh unge tere gemme mam matiwari salih taqwawari befule gotuga hunnai befule embe mitanga ma nabiy sallallahu alaihi wasallam mana kurwa fawani eke fanunge qabur eidekkum ga hedum adi ei eidekkum ga ashabe kanunge tere befulun tabit bekarun tere befulun sifa kurwa fawani eke efanu kotrikolo getere bade qaburkaariga dua kuram hotti huru note salam kur mattaka eke efanu qaburkaariya dium note itanga ginaginain hotti hure dua ko zikr ko noni e maqamaki note itanga hure kura dua ki itura ijab kurabwa note ijab kurabumuga ma kaarivegen wa dua ekkamga dekeve deku note egota kurwe kantaten ei ebe fulunga hayapuluga tabi bekalun ashab bekalun egata dekoda ganwa kame nunkan ei man nabiy sallallahu alaihi wasallam eide kamuga ek efana qabur fulu hedum mana kurabwa fa manage tere wadigen da kame kamuga mitanga me riwayatu basifen gosaywa sharahaga idala fawani هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها idalwani mitan dalil kure qaburak gata gastuko gendium dua kuruma nuwata namaz kuruma qaburak gata gastuko gendium ei manawagem wakamek ibn taymiyyah rahimahullah vidala fawani ma alimtu ahadan rakhasa fi timan kadege faana igwadagem fennuwe ekamuge evvesmiye hudda debwa fek ek mane ki dua kurumattaka nuwata namaz kurumattaka waki qaburege kare gastuko gendium ei hudda kamek kamuga timan kadege faana engi wadagam fennuwe evves ilmore ke gota vidala fawat man nabiy sallallahu alaihi wasallam qabur fulukam gavies lianna dhalika naw'un min ittikhadihi 'eidan ehni egota etane khassa koggen qabur kariya dan jehekam deke dekun wote etanna takrar ko edeve devun ei eide gotuga belumuge terega himene kamek ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه هم مسجد ميها ونر مان مسجد نبوي ونر كيفان قبر فلو كاري قنان إنمس ويدل أيضا على أن قصد القبر بدي قبر كيفان قبر فلو زيارة كرم قصدك جنديون أي مسجد ونر هندوكا أي نماذا مسجد ديكم غابينمس ليصلي منهي عنه ekam wani mana kuravigenne vida warmu nukta mi lian dhalika lam yashra ehni ekan sharu kurwa fenwe awun kurins fa ko fani awun terem bayin hajjurin masjid an-nabawi kura ziyarat e ziyaratu ke maqsad ei man nabiy sallallahu alaihi wasallam qabur fula ziyarat kurun kamuga bayin mi hunge niyegane makkah madina kura ziyarataki man nabiy sallallahu alaihi wasallam qabur fula kura ziyarate ge gotuga e daturo e bande emvejje ek mane ki e niyen ei huddo egen ba niyeten no adi ekam vegenda ni bidua ge terek ei man nabiy sallallahu alaihi wasallam ek efanu qabur fula gastuko gen ziyarat kuran durun daturo bande gen aun ei alukom ekam ga labwa fenwe hadis kurafani la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid tim miskitaka menui daturo bande gen durun daturo kofa aun gastuko fa aun huddo egen we المسجد الحرام أي مسجد دورون ألقون من أي مسجد کا قصدو کو گن دیون ألقون مکم کا لبوا في مسجد کی المسجد الحرام ومسجد هذا تمن كله فرق من مسجد مسجد النبوي والمسجد الأقصى مسجد الأقصى مي تيم مسكين أي إتنتنا زيارة كرون دورون دتور بندے گن دیون ألقون مکم کا لبوا فوا تيم مقامك قباء أهلورين قباء مسجد کی مدینہ کا tibe bayaka mata madina ziyara kora mihaka e miskita ziyara korun awlakam bodoge ma miskita ekam durun e mihege watanu e miskita ga daturu bandegen ziyara korun huddege nowe qoba miskita kam ga vies
den algon men terega ammuko mashhur fonnani tin haram ge gotuga by far fennane umra group to ishtiharuga tin haram ziyare ko haram mekiyani algon menge bahuro annam algon men dehibog ammuko benmu kon harimma haram harimma mekiyani etenege washagen waki khassa hukumel leifa wa sarahad de gotuga tanugo washagen faaha kuraifa wa faara mekiyani harimma ei ammukon e faaruge eterega hukuma beeru hukuma tafat e faaruge etereyum sak miskidega harimma faartere vejjiya eg mane ki ei miskiduge hukum higa harimma beeru wema ei ammu beo ketan ewan em midenne vihen haram mikiyani etenegge washage ehem bintaka khassa hukumen hinga waki sarahattake intake faaha kuraifa tantana muqaddas tantana algon miski washage meri harame ke no kiyan evves miskiden haramen no honnane al masjid an nabawiyya al masjid al haram fiwa al masjid al aqsa ke haramen no etanga washage mani hurumat ter bimen ehennama setanga washage os sarahadduga makka ge haram sarahaddu washage gaskenduma shikara kurma mifadain hurumat teregam wa sarahaddek waki khassa hukume ekure bimuga sarahaddek masjid al aqsa washage nowe masjid nabawi washage wafada masjid nabawi ges waki khassa sarahaddek masjid nabawi washage wardur sarahaddeve duniya ge ehem bintaka tafat hukum taken etanda shikare nokore etanda amukon hedde falange de gaske nufure madina ge sarahaddu ghair muslim wazan verumaki mana kame makka ge haram sarahaddu ghair muslim wanwaki ves mana kame embima midennevi kala hurmatek oy haramen nuwe al masjid al haram al masjid al aqsa fiya masjid al aqsa afwan masjid al haram masjid nabawi fiya al masjid al aqsa ki muqaddas ma matere ma miskit ziyare kurun alukame got labwa miskit ehnes midennevi mana ga haramek etang washage nu etang washage babimaki barakat bimekumga qur'an ga sbekura afne tin haram egota kiye kiyun ei ilmi ibaratenno ilmi manhajenno al masjid al haram etang washage mani haram ammuko me ilmoring istilah ga al haram haram fule bunafiya me deya godeni ei al masjid al haram ennuni ana logotiga al masjid al nabawi al masjid al haram ei ilmi usulak midanne haram me hurmetteri sarahaddaki war dur sarahad makka ga gefulum feshigen emme kaaridima ei tan'im mehar masjid aisha e bina ko fore sarahaddu tan'im ei gagandaka gefula detere ha kilometer ei emme kaaridima haram den hor dimode evvar madur ibrahim alayhis salam ge zamanum fere ekefan jassa hori faagata algmanna me naqul wegen anse faagatan abadus e zamane ge tibe bayako akurmun aswan e medus saudi sarkarum wani e faagata aku bahata komme dimalakum makka ge tere wanas nigutas wanna ma maguto washagen fennan haram fere sarhat aram nime sarhat e sam ferigen bimuge me eterega ki tafat hukume beru ki tafat hukume eten tanga beru ga huddakan eterega hudde non eru ge fulu adinu fennan visaren vesnege waradur isa a kilometer ge waradur ane ehem vi madina ga samiden nevin khas sarhat de leifawe ehem vi ma haram ge maana ga midenne ge maana ge himene tanake al masjid al haram wal masjid al nabawi masjid al aqsa ki muqaddas miskit enames tin harame ke usul ei emme ilmi usul an-num adi ek maane ki farag gawas al aqsa miskit ge daraja davume besno neme mitanta nuni daturu bandegen dium huddevegen nowe mi waram muhim wahaken algon menteren tarikhi tantana ziyare kurwa befulun e ziyare kurwa eruga e tantan ei etantana gos etantanum barakan hasil kurum etantanuga dua kurun zikur kurum mihim mikan kuriyaram gos me algon mentere efawani man nabiy sallallahu alaihi wasallam ziyare kurum mana kurwa fa etantana ziyare kurum edevige nuwa tantam ve sei etantang gos tibe tandakam goifa ei ammukon azab devwa hada kurbi qaumato gahulwari e gaumutan allah taala wani imtihana ka harmana batta abadakwa etantang ei mihun ziyare ko picnic hada kulamaja ko sakarajja tantang kam hadaf misalak madain salih madina warakar sarat
ඩෙඩ් සී මිසරහවතක මිහුන් ziyarat kore ka metan tanaki Allah subhanahu wa taala uqubat debba lu tufan qawm bandun jes he metan tan me duwani bay me hunakala picnic daturak majako hila sakarat jale ko metan tanaki hajjugat ekefan hanguramatwa wepe daturu kore virus azab a qawmege mihun bimum wada gannawa kamu gawanama hadis korabani awaha hingawash tankol baara hingawa nutibbareta henne sagum medu ekanka handaneta adi emme ajabaki befulu midantarum baraka hasil kula midantarum hiliyaachi genes muuda vejja kandeve yetindana eri eins baraka hasil kuram nik gande midantanaki midenne wihen awgon men etantanu wahaka qur'anuga zikru qurafoni awgumana debba inzar eggotu awgum handana genne jeni andana annan jeni Allah subhanahu wa ta'ala ge kofaage gadafadakan etantanu wahaka dekke rehma ziyarat kurum teregas wara muhimmu agum winta hifetun hennoni ekanga begendani biduange terek bidalwani ekangam sharuwege nuwe wakariha malikun li ahli almadina imam malik rahimahullah ruhi wada nugonnave madina ga ahluwarinna kullama dakhala al-insanu al-masjida an ya'ti qabra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam masjid an-nabawiyya wanna komme farak ee madina ka ahluwarin etan gole madina ka ahluwarin masjid an-nabawiyya wanna komme farak ma nabiy sallallahu alaihi wasallam qabur fulu gatan aun ekefa rohi wade nugonnave ekman ekamane ide katta e befulun abod madina golwa befulun masjid an-nabawiyya korba komme namadege qabur fulu kare dakam wanne ekman kiyoti ide kam gef ehem ekam ekota korabun imam malik nurus malik ei imam darul hijra madina ga ahluwarin madinaga masjid nabawiga mashhur wadaga imamen imam malik rahimahullah madinaga befule eme mashhur efan imam darul hijra ki madina darul hijra ga imam ay imam malik rahimahullah لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك هني السلف الصالح المورين سلف الصالح معنى صحابه ايك يقول قربا في نوي قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها أو صلح أولها بدالوي من أمتك فهقول إسلام نوانه أمتك كوريكول إسلام ويقول نوني أمتك كوريكول إسلام الله غفتاي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة إنه رجوعك إكيفان جنسته قد غيبات إنه قدك من أمتك فهقول إسلام نوانه إنه قدك إسلام قرن يجمعنه كي إك صوبون إسلام بربود باني فساد وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون ابن تيمية بسول مؤمن نقول كلنا ما ينقطع ورا مهم عبارة كوات ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالصحابي ناي والتابعون أدي تابعين ناي رضي الله عنهم الله إمام الرسل لبي يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون එවේෆුළු මස්ජිද් නබවිය වඩාගෙන එතාංග නමාද් කුරබ්වේ ෆයින් ඛලව් සලාත් නමාද් කුරම ෆෝග නමාද් නිම්ම වාෆා قعدوا أو خرجوا نما مسجد ගිෂින්ද වඩාගෙන තිබ්බා බෙෆුළු මඩු කුරබ්වෑගස් මඩු නුකුරවාකම ගානම أو خرجوا නික්ම වඩාගන්නවා මිස්කිතු ولم يكونوا يأتون القبر للسلام එබේෆුළු නමාද් කුර නිම් වඩාගෙන දෙන් قبر ෆුළු ගාරියක නූනේ වඩන්නවනේ කි සලාම් කුරක් තිබ්බා බෙෆුළු තිබ්බා ගේ වඩන්න ඕනේ මඩු කුර බෙෆුළු මඩු කුරබණි එබේෆුළුන්ගේ masjid nabawi kare ka ifan qabur fule hunna hurun ei khususiyat ekkam dekawada getanan abad gos wannakum faruk salam ko fa nikunnukum faruk salam ko ei dekkam ge bepulon nuhaddave li ilmihim ehni befun engi wada gannawe anna as-salata was-salam alayhi fi as-salati akmal wa afdal namaduga ek ifan kiwe salawata ek ifan kiwe salam ma ma'avegen baka namadum beerun gos wakin salam kurma bure awona mekeni التحيات كيفان الصلوات كيو إبراهيم صلوات كيو فرتم التحيات فوتيات صلوات كيو إيه نماذج كتير كيو صلوات السلام ما بيجن باكان إبه فلونج بقبول كربا إيه كم نماذج نمابا إيه كيفان قبر فلوجات ديمون كمانة وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم نماذ نم فهوغا إكيفانو قبر فلس غس إتنوغا صلوات كيون سلام كيون أي إبساليغا
شارو كربافك كمان نماذ كرمسة تنقص أدي دعاء كرمسة كيفان قبر فكاري قص وأنا كدعاء كرمتك أيضا خاص كرم شارو يتنتهي بل نهاهم عنه في قوله أديكيت كم منا كرافني كيفان لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني تمن كيفان قبر أي عيدكم قاتبا من نودار تبا من تمن كيفان ما الصلوات كيوار فإن صلاتكم تبلغني نما كشور تمن تبا من الصلوات تمن كيفان عام فورة بيفلون حج وداعنا بيفلون بدالوان تمن نك سلام زيارة فلك نقول قدتش أقول كاس بيفلون بدالو تمن نك سلام زيارة فلك سلام بنتش إم بنا زيارة فلك سلام بنتش زيارة فلك سلام بنو إيج مانه كي إنك عقيدة أقول مسألة إيه جوه سؤالك أقول ناتو حوالي القرآن السلام ملائكة ناتو السلام حوالي القرآن كم دنيا كم के सरवा के सलाम के से कैफान सलाम रद्द को दे वागोंडर मा मैं अब्बे के बतिबे के खास करो अहम बीमा आगोन में रशोगुण नमी का सलाम बुना है मदीना ज़ियारत कुरम वशी में भी है कह रहेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सलाम बुनच्चे अहम बुना का मगवाना एक माने कि रंगोल विष्णु में नोन बेबे फ्लो विदाल वाने ज़ियारत फ्लक सलाम बुनच्चे فبين أن الصلاة تصل إليهم من بعد وكذلك السلام أم حديث کا بیان کرا فنی ایک ایفان کرے صلوات السلام دورم میں سے ایفان فورک ولعن من اتخذ قبور الانبياء مساجد مسكت كم نبي بيكلون قبر دنگ دميهن كليفان لاون لبيه وكانت الحجره في زمانه مدالوني ابيفلون زمانو كيفان كوتري كولو يدخل اليها من الباب دور كولم ودوي كوتشي هونن अगुन मेरे बंद को फेन मेरे बंद को फुल कमेस देते रे को कमेस ता को अबे तो मेरे मसे को वराग फुल होना सिवाना दन्न बेकलुन तिबेरस इतांग तिब्बा दीनी इल्मोरिन तिब्बा आदि सऊदी फुल होन इतांग मसे कुरवा वशागे कोठी को कारी तिब्बाने तांग मी हो एका कमे कोफाने तक मैं औरमस क्रियास जागे लिबिजा कुरन तैयार में हम तिबेन कोमे बेरो फसम कुरमेन में अकीदा गोसो जामे सांबरेन गोसे دور قطس إذ كانت عائشة ظنها فيها أي عائشة ظنها أولوان يرو كوتري كولغا إيك إفانو فستان ودوني كوتري كولغا عائشة ظنها كوتري كولغا بدورا نيكمدا أمونا دورين هونا إيه دورون إك بدورا غتي مك إيك إفانو فين ودا غنوا قبر فلو كوتري كولغا ونن هم جام بندكو ген نكما سيكمانا بدورا نوغنن هم إكمانا أولو ويروغا هم गे गोत होली फुना दोरेंगे वेदवड़ा करने कुछ وبعد ذلك إلى أن بنى الحائط الآخر يفوق دين وشاقم فار لبني واقن وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه هما الدور كلهم واديهم فرصة أوفا بس بيفلون إتني بدوده نقول نوي لا يدخلون عليه لا للسلام سلام كرمك بس ولا للصلاة أدي نماذ كرمك بس صلاة كيومكس ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم أمل نفسهم هي دعاء كراكس إهمية كتك دعاء كدس एक लेखफानो कबूर फुल कोटरी कोलो हुलेवा हुन्नेरो सेबेफुल वेदवडे नुगन्न वेतिरिक एबेफुल के तकवा वरकमा अकीदा के साफ कंगे इंदे को दिनी आमको अलगुन तेरे मींगुले मीह के कैफान कबूर फुल फनिजा कुमसर फितनो हितंगन एहसासको मगोले के बने එහෙම කමකුණ ආගමන්න එක කේපාන බද්දරියස ආගමන්න කොද්දන කේපාන සජිද කුරක් අදි කිතෙන් බොල් ලෝබෙ මොතස් ඒ කේපාන මනා කුරාෆෙක් ලෝබි වංජේනි තබාවුම් ගලෙබ්බක ඒ කේපාන දක්වාෆා ගොතක් ඔළුමුග ලෙබ්බක එන්නුනියම් ඒක මන්ෆායන කුරාන ولا لسؤال عن حديث أميتان مشارك قرباني باي بيدوري فرقات ومين قصة درجك ولا لسؤال عن حديث أو علم هو ذاك بس حديث أو غنيكس أمين بدوره نقولنا أقومنا مرا آواه كيفان مين دنيما حديث كي بعد ميه كنونا نت كيفان كوتري كولا كيفان دنيا دو كربا එකම එග්මානේ කි මීහුන්නා ෂයිතානුන් කුලෆාවනි අල්ගොන මිහි කුරාවර මා මති දරජෙක් නිතං බයන් කුරාෆවනි වලා කාන ෂයිතානු යත්මഉ ෆීහිම් අදි ෂයිතානා උම්මීද් නුකුරේ අස්සා බේකලුන් ඒ දරජෙ මග්ෆිර දිගෙන් හිඟා දාන කමක යත්මഉ ෆීහිම් හත්තා යස්මඋහුම් කලාමන් අව සලාමන් අවුන් තෙරේ මිහාර බයි ෆිරකාතෝ මිහි මිකියාය එකේෆාන කබුරු ෆ්ලු කාරේ නොතේ මිහි වලි වෙරි කබුරු කාරේ බණීම එමිහුන සලාම් කො එමිහුන හදීස් කියාදී එමිහුන ඉර්ෂාදි
mi adi emihunge rattawga hure kaburtawga de kefanu kaburu fulu kyare emme ko wadejam ki haware dogu hodane idawan wala kana ash-shaytanu yatma'u fihim hatta yasma'uhum kalaman aw salaman e kaburu fulu kyare salaman nuni wahake emme ko dakka ado iwi fayadhunnu annahu huwa kallamuhum fa aftahum emihuna hiwani kefanu emihuna wahake dekkiye nuni emihuna fatwa devviye ama waliveringe kaburu kyarega mehun ada timanna inda mi ekefan kaburu fula beutun sassave aw memendan mashhur kom sheikh ahmad ge wa kaduhan to midetere maragina amegun wahake ei mege vi 30 puri wa ekefan kotre kol saaf kara mulun kommes ahmad ki ami hega ena fenu hofene ge wa ummatu ko mitam mi marwe hinge je dier mitam huriya mandi narake she kiya bawr wa te ekefan timang ni hofenu fenege kiya dim wahake tai adi mitame ken hofen ime mekeni timanna qaburu fula kaari witanun salam timanne salam kurana kiya fa addik kulli ma qaburun athendik me timanne salam kulli idara jammi wahataka ehme ekefan salam ko timanne me timanne adivune qaburu fulu terem vidalu adu mehe timanna salam kurima jawab devviye mikhala shaytana emihun tere wade ekhala bar wahataka em asabe kunge ilmu huri ekankam ki khurafi kantatta ko medu sagumun terega midenne firqage sufiyinge ahulwarin dakkamunda wahake tei qaburuge ahulwarin وبين لهم الاحاديث او انه من حديث كي وادين كما نبونه او انه قد رد عليهم السلام نون من السلام رد كركم بصوت يسمع من خارج قبور بيرون يوي ادغتو من السلام رد دبكما باي مهبونه كما طمع الشيطان في غيرهم فاضل عند قبره وقبر غيره مانك اصابه كن تري ميكانك من هنگافانكم ويشنمك شيطان اگه نته شيخ ويدالو ايچكي algon men birum me ulani ekefanu qaburu fulu kariga da bayako fituna wegen faade gaden iwegen ei ekefanu wahaga dekkum ekkama qabul koffane tiye nuniyam hadis kya dinkama qabul koffane tiye eita birak ekam assama bekalunge farapulu efadakam vedanakam ge biruwarikam nen induga wes ebe bolu vedwade nugonnoy den adiko bato mihar men hurihakam waanakam yagin kam biruwarikam waanakam yagin kam engir maaboda manakuran jeban sahabin ge sahha aqida ga men evves kam hinganakam ge chance neti shaytana yang ebe fulun edaraje magfuradum ge ummide ves nen zamanu ga wes ekan ebe fa nukureveru adi mizamanu ga ekan kuran dukolla fiam eda kita im quran ei ibn taymiyah rahimahullah ishara ko noktak egsawum fa adallahum inda qabrihi ekefan qabr flugata bamihum magfurat gandi wa qabri ghairihi adi ehen qabr takkar di mihum segeso magfurat gandi edaraja mihum miharu ge mihum halat huri e zamanu ashabe karun halat be fulun aqida eha ragalan huriru ga sekan kam wani be fulun duru adaga hatta dhannu anna sahib al qabr ya'muruhum mihum hi kurani qabru ga ahlure men amuru kuriye وينهاهم نوت كما كن نهي كوري ويفتيهم نوت كما كن فتوى دين نون ويحدثهم نون من واق دكيه في الظاهر بيرفش فين غتوغا وانه يخرج من القبر ويرونه خارج من القبر بفر قبر نيكمه قبر بيرغا هنواتي سمن فين كما قبر بيرغا هنر كيتو نفن ناغුන් تري ගාමක මවුලූදුගේ අහුලවරින් බුනේ මාලූද් දෙබෑයි මේතන එකේපන් වඩා ගන්නවා දුනියේ ගුරිහාදාක මාලූදු කියමන් දාරුස් पाकिस्तान तंतांगा एवं इस्तिहार कुरे फैसा अच्छी होदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान वड़ा करने बगन टिकट हम जेगे ने मेहर वड़ा कैफन वड़ा न टिकट हम जिसन क्या में रुपया दे एम में टिकट होदा दी बेकोल वड़ा ग तुम हम ये सदे कमी सिकुंडे नु एमी हम बुनाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवहार वज्जे एहम बुनु कुरे नाऊज़ु बिल्लाह एम बुना नाऊज़ु बिल्लाह मीन मीह बुनिए नेकेफान अवहार वज्ज आके अगुमेंगे नुबायच कियम नुने केफान जात फले एकजे नुआयच कियम की आए एम अवहार वज्जे प दुनी दो कुरे वाकन कबूल अगुमन अदिमा फर मक्का पाकिस्तान में का एने बुनी में सऊदी में बुनाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वनी दुनी दो कुरे वाफ एहम बुनु कुरे बुनी नाऊज़ु बिल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह क्या कहने तन कोर्स इधर जे कैफाना कि इंसान के बुनम इसके नाऊज़ु बिल्लाह कब कुरान हम काफती बशर इन्नमा अना बशर तिमन कैफान इंसान के बुनम कुरी के हमरा नाऊज़ु बिल्लाह ए इंसान नोन
ei nuurek ehem edarajen emhu aqida wani faasidu en gossami denne vehem ei etantana me sida hama ekefan hashikologo wada gannawa wa kalgon devi rajyege bemmen qabul kur maalu de bam kolot heduwan ei ekefan wada gannawa temmen centru jaha ataru jaha huwandula mi bemmen qabul kurai agomen karis bemmen boni rangala maalu du barabar kiya kam wanya debawa gadega ekefan hama wada gannawa ne subhanallah ni agom me war fawgen unta agomenna ewa dakka pori mi zamanu ke tariku dakka pori wa kitami agomna jadalu kuran agon men kiyewan asti kurang rangalokam noone buni mege jawab ge men dekki wa ke iham war fawge tariku dakka pori wa ne me aqida bay men hadisewa qabul kure wa anna ruh al mayyit tajassadat lahum fara'awha kama ra'ahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam laylat al-mi'raj man nabiy sallallahu alayhi wasallam mi'raj ge rega eke efana feniwada gen fadein emihunna e manzar sibavegen daakam emhen eba aqida qabul kure e daraje mistakun aqida gossane mi kamaki hagetuga warab bodan agum rakkatir wanjekam mi baawta kante warfasya miyum fitnawegen da efo sharaha gedal fawani mige maqsadaki anna as-sahaba radhiyallahu anhum lam yakunu ya'taduna as-salat ege mane ki ebe fulunga aam usule gotan onnagame nuune eke efan qabru fula wadagen komfar salam kurumak enme suwalaki mihak masjid nabawiya gossa eka efanu qabur fula ziyarat kurana salam kuran diun ei huddakamen he nonhe madina galore komfar danya uniyam dami berun dami kus komfar ko ziyarat kuranya ei dekkom wani idala fawani ek mane ki e none farege so inna makana ba'dhum yati min kharijin fayusallim alayhi idha bayfaram befulum wadage durun salam kurave noniyam dature kurava eta dug madina beruga uluwa dem madina wada gannawa kam gonna bay beflon e bote salam kurwa medina ga hulores misalaka ibn umar radiyallahu anhu ta'ala allah anhuma adda fadain qala ubaydullah ibn umar an-nafi' ubaydullah ibn umar nafi' kiban riwa kurafa vidalo kana ibn umar allah ta'ala anhuma idha qadima min safarin dature kuffa ibn madina wada gan fikam gwanama ata qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabi sallallahu qabr flo qata wada gannawa فقال بدالو السلام عليك يا رسول الله ايغت سلام كربي السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابتاه فرتمان دبيفن سلام كربي فو بدالو اي بپه سلام هوتك اي فانوge بپا فل عمر کو فانا سلام كربي اي مدينه گتدو بير گولوافا امبري وඩා ගන්නවානවා ඒගොතන් හද්දවේ එක මානේ කී හුද්දක මේක එන්නමස් ei huriha ashabe kalun kanta kurebi gote vishnu abdawnu farapun warudefa khabar me kefane goda haddakam duruga madina duruga hen uluwa dem wada gennawa den anek kame sama kom far masjid nabai wada gannawa uluwa nekam khassa ko itanaga wada gan nolubai e umar fana feni wada ge far ko miyago qabur flo kariga wada ge hen uluwa feni wada ge vidal konrashe ge mihen etiye ena bunani timanne ki mi rate ki me madina ga hudenu vidal madina ge mihenna durra telimu ke fukol ei goskam kabati berun anna miyek misalaka ena ekefan qabul fas ziyarat kolla faane nuniyam salam masjid nabawi ziyarat kura faharik enamas madina ga ule dostor komme far ziyarat kur nuni durun datur bandegen dinut madina ga ahul warin egota aada kurun ei eedek kam ga ekam degen hinga dan kam ekno argumennam mitanun engi follow genti وإذا قال عبيد الله ما نعلم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كم تربس بيفلا يوتا كانت كوربكم فينا كنته كم فارقاس قبر الزيارة كوركم فعل ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر فيها هم بيفلا كيقول تيكم كوربكم باردو إنجاز فينوه ما نكيس بيفلا تير ناديركم أمو كون رسول نون وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر كوري رواية بيان كورافن سلام كوراف ده إمبري بدان نوي دعاء كورافا كنهون نوي دعاء كورافا قبر فلكار نهون نوي سلام كورافا سلام قوالا بدان نوي هتي بدان كنهون نوي وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر قبر كار هتي بدان نهون للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير ميستكم ميت جنميهم هداين دعاء كورافا كمادن نكورافا قال شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام يدعو فوني එකන් අස්සාමේ කරුන් ෆරාප්පුන් කුරින් දෙන්නේ වාරදෙන් ආසනුවේ එහෙම මේ ඒගොතන් හුට්ටි වරේකන් අපොත් දුආ කරුන් ඔත එකන් ඒ ආදෙක්කම ගහෙතු නෝනියා මේ කේෆාන් කබරු ෆුල් කාරි දුආ කරුන් එයි
خاصة كم ديكم أي بدعاء تريجه مريم واكمك وفي مبسوط من مالك من رواية فاوي لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي كمن كديفان ديكوده نوغ نومه كيفان قبر فلو كاري هوتي هنن ಹೊರಗೆನ್ ದುಆ ಕುರ್ ನೋದ ಸಲಾಂ ಕುರ್ ಮಟ್ಟಗ ಸಿತನ ಕೊ ಸುಟ್ಟಿ ಮೌಕಿಫೆ ಗೊತ ಹುಟ್ಟಿ ಗೊತ ಹುರುಂಗೆ ಎಕ್ಕಮ ಕೆನ್ನವೆ ಸಲಾಂ ಕುಫ ಕುರಿಯದ್ದಾಸ್ ವನಸ್ ಅಹ್ಮದ್ ಇದಾಳ ಫಾ ಅಹ್ಮದ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಇದಾಳ ಫಾನಿ أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره دعاء كراكم غوانما انا كلمت لان جيني قبلش ادي ما النبي صلى الله عليه وسلم كوتري كولو انا وافرات اللاشي اي كيفان كوتري كولو فرغس ندير مٹک اي مر مسجد نبوي کے مارن ہری گتم اي كيفان كوتري كولا ہمیں گوسا میے کو قبلہ كرمت لافیا مینا کے فهم ہنانی فرغس ہنانی اي كيفان قبر فلا دمال එමෙ මෙතාංග හුට්ටේ එකේෆාන කබරු ෆුරගස් තීගින් කොරමක බදලුග දුආ කුරාකම ගාන මේන කොමතාවඩ ස්කිබ්ලේ කුර්මත් ලාෂේ එන්නමස එකේෆාන කබරු කුර්මති නුලාෂ් ආගමන ෆෙනේ කුර්දස් කොම්ම සහව ආගමන දෙකි ෆොටෝ එක මස්ජිද් නබවි ගෙන් රුකූ කොගෙන් ඔන්නනි එකේෆාන කබරු ෆුලා දිමාල මියුන් ගිබ්බුලා ෆර අඹරාලි මස මේනොන්න එදිමාල නේගි ගෙන්නෝ මකස්තුග ඉෆරාත බුදුෙක් මී ආගමන මුස්ලිමුන් හාලතු මියදු ඔයිගෙන් ආගමන එතන ziyaara ko fikam gaana mihunge jahilukan goswa daraja ආගමන fenna den oti babun narefa masalatan irat kuri ආගමෙන් e masalata ka beut mahadakkani den an hafta ga ආගමෙන් maadamag darus nonnan maadamare ආගමෙන්ge khassa darus darbar ge gonnan ei Salman al-Farisi me mawdu darus tebani masjid nabawi ge muazzin Dr. Iyad Shukri mire irat kurbiya शेख दत्तुर कुरान मिहार पाकिस्तान वन्नई मादमा हेंदुनु अशज्जा इराद कुरबे माल वडनवान ए मोरिया बेफुनस दावत तरवांगे दरुस आगमन्ना को बारे वडागतुम هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته